nele yagwe kaijwe kangwetwa no ma Mr President kaina ake mukoni wa Mazito maingi ezito wita wa Kitani ingi agetwa Ringani ingi agetwa Meja ingi agetwa Stone na jukile zito baadhi na kitumi chayo ile ya Kitani pengo manenga waete ne manenga wa kuoma kanisani kweli ya nozi Catholic nine ngaraika ile si kweli pengo manenga nayo kweli sana hiyo hizi ukasa ndivele mane ongo mkwibike huo modoni wa kwa aye kwa tia imbai kadimwe lakini wewe ni tembu kuba katika lakini wende ne kwanza ile ona muno ane ongo kwa mbea ona muno bi na ni imbai kana ni tembu kuba katika wende ne imai ndiende ekala ndi lakini ti tembu hiyo na maombe mai mutaka ndio maana asa realize it na kai kule ni ndio tatu kuzo kwedi tani twa Kitani nundu aneki Kitani kitembugu na kwete kuyona ndio maana kana ni kitembugu ba katikati yue zito yue atwika mambe sio mwita Kitani waimwita ngayue nukasoma amine at university wise kwile ya Kisungu kizira manyota muzungu gwe bala yani embani baadhi kwa kiyo makai mataili umoza mava we ikanzeti hai mundu ngito nosoma mundu loto nosoma na mudoni wakwa ito James Mwangangi Kisungu kikita kwisila kuuma nyo na mwasuma mutu yesitwa ya Ringani ni musundi wa USA anuru USA no sisu na gene waise Kisungu kuuma mukombe musumu iwe Ringani unu nena sailo kweto kumasome kanseti ne mali londo je kwasi tuna mama mwita Ringani wewe yetu Ringani obo amukata Ringani hizi na meaning yayo alengeza akiuna nikwili wazo mingi mudheve ni hizi kutoa kwa fujo na kutoa kwa pezingi wita wa Meja yuna dale akiuna lakini zile dai sanu ni zile Stone abadi zile Stone pezi la wita wa Stone zile Stone ni wakodha inyake mwalimu ni wakodha kwinda mwana mwende muno byo nukwidho ni wambe so yuwesa kwithia ni wati ya leu ane wati ya kapakuli ka ukwa leu school na zinundu no kwiwenzani satsi ozeni sia bika na bazinundu be kwa no na group yake ko group mu school mona mo ikala ka group ba mo ndo ka group ke ba ka ndo ana kana tano mayuno so inowezi wenda na kwa leu lakini aiwezi no kwa sita wangonza hena muzito wangonza na yike wa mauta ni wakodha kuigwa ngonza shuzi kukaluka kasio isani yake ya kodha kuiwe tina manane ni makumbangu yangu mone keleke ambamu kanani te la basa si ambreki omuta kwetu ile wona mute batu kito lunch osama pia maibu ke lamba kulini yake na kunika na oba na kitambane za kwevi ama kaima yoza bakuli sio na yake no kwete tinguru ile maiza ningi maiza ibu saizi bakuli ya venzi mabia na niwezi imoka mavikabu ningi bukwire chao na kongwite motogoi na kongwite izanzo na kongwite ase na kongwite ngonza asia kwite ngonza na setisio ni ngonza izi ngwite na ndo wani wa ngonza yui saidi ya mabeshte make ni mesi kwa kweli hainu kati emsawa mbo kwite ngonza kati hizo tuoza sietina haya mundu ambaye kunwa kasoko wake mata andika ukadala wakele kunwa wake mata andika ukadala yakatatu mata andika ukadala yakana mata andika na yu nundo ni wizi ba ane mbolo au sisa hizo kuyo neno kwa ubi bayo ndo ome mazikata bayo ndo mato na kuelesia nundo kwa nenga na nunena kikamba kwa nena kizungu na kizungu maitona you wewe you is kazani kaka kana si ona nyini wende ndi nguza ni nguza bigi muno tukwe kandi kite kuibo hizo jungu ndi nina hapa tatizo ebu kazuko nikange ebu kazuko nikanga ola amachetunya mwamina hii nguza na mwinde temba kuliko yake lazima na wewe aondoka na hizo ka alike mwenyekini au mama hizi mami nende ikaende yuma meko taikenda ndi yue madweze mambeze ko ta yuni kenda ndi yu ningi yuni kenda to the end you to the ngonza tiye mboneki ngonza ye mboneki kuma skulu ngonzo gwete mwawe wa mudhui ndio meko kwa kunwa kase kwa kunwa bakulizu tu isiye mwankangi gwete cha yangonza mama kunwa wow mavia mano kienda izio
mwezi ni asara na hiyo ende yuko thugula hiyo ona mwazembanie muzee mwangangi mwimukulia kinundu mwikulicha nundu wako nena kikamba you mwene wake na kwaza is calling stones yes the one calling stones Zumambi sio mwita stone ko eta wa mudhoni ya mazitwana eta wa stone nundu wa kuwa mapia na kukengamina agakengamina agambodale uneza we na amino ubona kamatia nisema mapopo ibakulibu na mapia mayo